ev herêm dibêne herêma binakok. Daîma tevcerên cuda cuda cih digirin, yek ji êkê distînit, yek digirit, yê dî distînit. Yani mirov dikarit bêjit zemînekî valehî ve heyî her kesek jî jê faydalanmış dibit. Bi taybetî neyarê ensanetiyê ew hêzên hatîne çêkirin ji bo ensanetiyê tasfiye bikin. Bi taybetî li dijî gelê Kurd tevgera Daişê di herêmê de her çiqas hêzên nav dewletî, koalisyona navnetewî an jî hikûmeta Iraqê, an jî hikûmeta Başûrê Kurdistanê cana wek reklam dibêjin işte me xilas kirin, xilas bûn lê herêmê de hindî roja paştira her zêdetir dibin. Heta em dikarin bêjin dema berî nihev du heftiya du parlamenterên Iraqê li ser çapemeniyê daxuyaniyek dan gotin got Türkiye ji Türkiye Daişê transîst dihenêr te منطقه قرچوخ در دوره کرکوک و موسلی منطقه بناکوک وک دخوایت چالاکیان داعش و داویه دکت ده هرمه ده آنجی تفگیر روایا ده هرمه ده پیش دکوت هیچ پتر گوتنا و هر دو پارلمانتر راست درد کوتن هندک پتر راستی و درد کوتن چکو برینها zaten daima hena dibêjin gelek cara dibêjin nizanim 200 gelek cara dibên 150 gelek cara dibêjin 300 li vê milê qereçox hene li vê milê qereçox jî hene yani li hemberî we ez dikarim bêjim li hemberî vê tevgera Daişê di herêmê de ciddiyetsiziyek heye yani bêmesuliyet heye wek oyuncağekê di ortê da herkese bu kabile izinet herkese ki ev hatta mirov dikarit bêjit ew jivana kokin hêzên herêmê de hakim jê faydalanmış dibin nexwe em ê bêjin di xeta qereçûk de pitirînê xwe dibêjin barindırmış bûye li vê ji deştê pitir di xeta qereçûk de qereçûk û hemrîn de cih bûye ama li ser sirta serê qereçûk hemî sayterên peşmergana qaşo hikûmeta herêmê diparêzit peşmergên qedepêna bi teknîkekî pir ew termal kamera dûrbînên şevê hemî teknîk xwedî teknîkekî pêşketîne jî aliyê dî di deştê de hikûmeta Iraqê gele tabûr alayê we filanê we di herêmê de hene feqet rexmî wê jî رغم ویجی دو ارتد جدید طابین یعنی انسان دربینن انسان برینها حوال دزانن حبتیه کی اوقاس اوبون حبتیه کی ل پشتا سیطره گیچی دبینی گنده قسلی الویری سیطره داینان د کلکا سیطره دا هم لپیش سیطره هم لپاس سیطره دو پسو آویتن انسان گرتن رواندن انسان بریندار کرن اری دگوتنه دا دبیجن فقط د عالی پراتیکی دا د عالی عمل دا هیزه کی راستی جدی لهمبر داعش شر بکت دهری مدنینا ها دما هیزه کی جدی لهمبر داعش شر بکت دهری مدنه بد حوال دزانن ام جیوک خلک مخمور دیسه وک تفگیره گریدایی همین کسین گریدایی تفگیر ama تفگیر آپوچی صدی صد هدف داعشینا çünkü یه هری روشلتا ناوین دا یه هری اش به داعش داینا کشان یه هری قریب اشیا داعشی بگیرد او حیالتین وین دولت اسلامی نهلت شبد یک جه فاکتور هری مازن کرد بون به تایبتی جی پکک بو به تایبتی جی پکک بو او هر کس اک دزاند و هر کس اک دبیشد انا زانم ایکی بی وجدان بتن شبیر کره بتن آن هر کس اک دزانتن yani
جبر وی نیارتیا و لهمبر ما جدای تایبتیا مثلا اوید روان دی ما ده ورا دیویژن هندک بردابون اوید مخموری اوید عرب سه چارک وید برداین وید اینا بنیا سایلوی قرارگاه که عسکری والی دیسا پیشبری و قرارگاه عسکریه وید اینا بنیوی لگل فابریکا پریکیتا یعنی 200 متره 200 متره تینین وید اینا الویری برداین وید چوی مثلا هکر خوفت جهرمی کربانه آن جدیتکی دجمنتی هوا لهم بروا محقق ندکارین روژا نیورو اینا نویری انسان بردانا اجبر وی دما راستی جی مروف دفکرت جبو ما جی تحلیکل داره مغلنه يعني امنا بين مثلا يعني هيزكي ولا بيتو هجرون بكتو شبي بريو بحامرو بتانغو بطوبو تشتيوا شخوا او هيز دهري ميدانينا او هيز دهري ميدانينا فقط قوتك وهي عسكريه هي ان عندك دكارن سزما بكن حميد هذا دكارن سزما بكنا شوانا سزما بكنا غاوانا سزما بكنا سر الين قامبي انسان جبوي جبوی پانیک چیتن جبوی پسیکولوژی خلقی خراب بیتن zaten hem Türkiye hem جی Parti Demokratik Kürdistan جبوی و vekirina tane Armanca yani tane kamp gibi çed ravşa kampı خراب bit ev halka perişan bit ev halka razil bit deviş nerxin xoyin netavi berdin çiş destiyatı diken yani جبروی ام دویت ام باش بزانن ده هری میدا هکر تشتک چی بد دویت ام تنی بهزا خوب آور بن چکو برین هم حبتیه که سایفین اینترنتی ده در کبت عشیره جبوریا خواه کم جوین کرن شیخین و گوتن گو حکومت بو ما تشتکی ناکد امی بخوا به عشیر olarak امی چنه سر قرار چوخ انسانی خوش دست دریخن احتماله که مازنه اف بردان و شخصا جی هندکی هوای وی گوتن و عشیره بتن پانیک نب دعشه در چه بود تشتکی و کربن نخوا ام کامپکی پرستن اما نینه yani راستی جی مثلا حكومة أمجريداي حكومة عراقنا البدن ما حكومة عراقي خطه حمي عسكرا حكومة عراقي نشت حملاتي عراقي بباريزه جل جارة مثلا أم شونا مدير عصايش را مدير شرطة را بقيمقام را ما نقاش كريه قلت يا نشيب خو بباريزه ما مثلا ما مالكيري خو باريزه دام هوا بباريزه يعني راستي هندك دوي هلي ده راستي خو جهانا ود بيجن ملي ما يبشتي ذاتن پیشمرگه پارتی دموکراتیک کردستان امروز دکارت بشه نه پیشمرگه حکومت هریمه یا پیشمرگه پارتی دموکراتیک کردستان اوه چون نزدیکی 3 سالانه امبارگو داینا سرما امنشین سیطره عراق درباز بهم فقط داعش 100 متر ده کلکا سیطره وادد کلکا مقر وادد پسواتابت و انسانا دگرن و انسانا دربینن و انسانا بریندار دکن هزین هریم ابنا مثلا امیچا مثلا راستی جی روشا ما هندکت عالی پاراستنه ده بر بخطریه و هدی به هدی دچت اما جبو و خطریه هیچ اورترا کنجل جرا ام طلب دکن ام دبن ام هفدیتن که بکن هفدیتن zaten şu muhatabın men seyfil vargıha لمخمورة جيرينين يه تمثيل عراقي بكن قيمقام يتدا قيمقام بريجي يه بارتيه بو وقابي حكومت جوهاتي قيمقام خا اندام يه بارتيه جبر به مخاطبيا ولجال منينا ج خوارن و خوارن و هوای پتج و ما پاراستن پیوستا ام پاراستنا خواب 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 ام خواب خانه پارزن دهریم ده زحمت هم بینا پاراستن فقط حکومت عراقی به طایبتی عالی کرکو که ده
وەک دەولەتەکە باشقا وەک حکوومەتەکە باشقا مە چەند جارە تەبگێر ئەم کەونە تەبگێرک و ئەم ji بۆی هاتن و چۆنێ هەبدیتنەکی هەم بە والی ڕەچێکن هەم بە بەرپرسێ لەشکریە ئەم مخابنم نەگەهشتنێ مە نەکاریە مخابت گەهینێ مخاتەبەی مە پەیدا نەکرد مەگازی کرە بەرپرسێ کۆچ و کۆچبەرە یê me ve eleqedar em dibênê mal aliyê me de rewşek hatiye guhartin ji tarafê Iraqê ve dibên na pirzgirêkek li ser hewa çi rewşên hatîne guhartin nînin yani Iraq berê de helwesta wê li hember hewa çi bû ga bijî eynî hewa çima Kerkûkê de ev hewa heye saytera nahêlit kesên me bişne îş bişne xastê bişne biçin bo xwe îşê xwe bikin hemî karkerin feqîrin nexweşin dibêjin wallahî eynî ew jî wek êkî ji bîn min me cavê didin heçkû têkiliya bi hikûmetê re neyî heçkû ne endamê hikûmetê dibêjin wallah biryar neye hikûmeta Iraqê hema biryar ya wê herêmê ye baş e biryar ya wê herêmê ye me ew herêm dewletekî serbixwe ye bi taybetî ev jî piştî wa şantajên serokê Tirkmena yê herêmê ew şantajên kirîn ew tehdîdê kirîn hêj fitir şidandîne yani hêj fitir şidandîne heta niha li milê Kerkûkê xeta jêrî an jî di navbera Kerkûkê û Silêmaniyê de pirzgirêk hebûn vê demê li vêrê nêzîkî me pişta çiyayê sergeran jî li vêrê jî îşçiyên me nexweşên me evê me dizîvirînin yani tiştê pitirînê xwe yani xelkê dixwazin rastî ji derdorê li me hindekê tangî bikin